هجای مسعود اوزر پارێزەر ji Enqereyê dipirsim. Hejay Mesعود bizan dûseya girtina HDP bi ku derê gihişt? Belê, yani wekî ku hûn jî dizanin par 17 Adarê 2022 Serokê yani Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Savcı Yargıtay dozname li hemberî HDP vekir ve gavê jî danûstandin hem HDP parastina xwe kir, hem derheqê gelek insana da qedexekirina siyasetê hate xwestin wan jî parastina xwe kir. Müvekkilê min jî hebû, me jî parastina xwe kir. Niha jî berîna sê roja hem delîlên nû hem berî Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı hem berî Mahkeme Dadgeha Bilindiya Anayasa Mahkemesi davêdê. Texmîna bi pêşerojê dijî wê çend rojek dijî wê ev kaçı delil dane mahkeme ve ev delil ve HDP re bişenin kal hemberi wa gotini çi gotini HDP hene ve HDP jî li hemberi wa delili wa hebin karın delili xwedin piştre jî ve dadgeha Anayasa Mahkemesi ve rûnê pazda hakim ve derheqa biryara HDP de ve biryarekî wê bidin. Doseyên nû li dijî HDP serdûzger şandine bû dadgehê li ser çi ne ev cara? Yani ve carı tuşta ku me fêm kirî zêdetir ji bo Semra Güzel parlamenteriyê Amedê Semra Güzel derheqa wê de hin ewadî hin delîl dane wekî din jî gelek delîlê dî jî tişta ku me seh kirî hin delîl dane lê belê hê me nedîtine ji ber ku varoja dane HDP ne varoja dane Anayasa Mahkemesi jî wê wextê ku ev delîl şandin ji HDP re wî wextî em ê fêm bikin ka çi ne li hemberî wê jî çünkü mafê HDP heye ka çi delîl hene li hemberî wa delîlê destê HDP de jî karin wa delîla nîşan bidin. Yani bi ra'ya hewa dê arasta bigihne wê astê ku bi temamî HDP bihêta girtin yan jî mumkin e dîsa wergirtina parêzbendiyê bîtin ji hin parlamenterên wan yên dî? Yani rastî ev çi dibêjin yani xweste ku rewşa Türkiye ne vekare yani dilê me naxwaze HDP werî girtin lê rastiyek HDP rastiyek Türkiye heye ev çend salî dawî Türkiye'de gelek tiştên nexweş diqamin wek yani piştî got 7 Haziranê 2015 li hemberî HDP û yê got endamê HDP zêde siyaset zêde tund bû zêde hişk bû ihtimalek mezin jî piştî 2017 jî hikûmeta Cumhurbaşkanlığı sistemi jê re dibêjin yani hikûmeta Türkiye hate guhertin hemî kuvvet bu ketne destê Birêz Erdoğan de piştî got ketne destê Birêz Erdoğan de wî bixwe jî 5-6 hakimên mezin yani ji bo Anayasa Mahkemesi hilbijart mesela ez karim navê wan jî bêjim yan jî 5-6 nav hene ihtimalek mezin mesela camerek hebû ji İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı peywirda kirin anî Yargıtay hê dosya tenê venekirî peywirda kirin şan ne Anayasa Mahkemesi ev camer eger got siba destvat biryarekî bidê yani wê derheqa wê biryarê de wê raya wî jî hebe tê wê manî ku yani ev wê nelgor adaletê bê ji ber ku beadaletî hatiye hilbijartin ew camerê got beadaletî hatiye hilbijartin bûyî endamê Anayasa Mahkemesi Dadgeha Bilindiya Türkiye beadaletî hatiye ve çawa adalet ve bir yere baş lê ji ku ma pazda dadwaran hêjayê Mesعود gereke 10 dadwar bêjin erê bila HDP were girtin hûn bawerin 10 dadwar bêjin erê eger ne bi kêmasî ji bilî girtinê dervey girtinê meseleya qutkirina budceyê ji HDP zêdetir di rojevê de û behs kirin yani tê behs kirin kîjan herî zêde mumkin e gelo yani her du ihtimal jî hene lê ji ber ku ev 6-7 salî dawî zêde li hemberî HDP û endamê HDP zêde siyaseteke hişk tê meşandin mixabin piştî got em dawa ya Geziyê dibînin ya Kobanê dibînin îro derheqa Canan Kaftancıoğlu de serokê bajarê Stenbolê bû cezayekî gelek zêde jê hate birin ji ber wê çendê mixabin Türkiye siyaseta Türkiye'de
شش هفت ساله یه بریام و ایرو پیشروج از زیده زلان نبینم مخابن احتمالك مازن و هدف وری گرتن بگرتنا هدف حتی چند ساله دی ریوبر اندام آلیگرین هدف نکارن پارتیا که دندام مزرینن يعني وهجمارا وان چنده گلوین دوباره دیسان کارن بکن يعني پارتیا که دن احتمالك مازن حاله سردازگر وقتی گو ایدانامه خو حاضر گیری ایدانامه ده 600-700 انسانی ناوی و گوتن ام خوازن اف انسان 5 سال پیشیامه سیاست نکن ل دادگاه بلند و در حق چند کساده و بریاره بدن اموی نزانن باشه دوی نافبره دا اگر هاتو تمام اگر هاتو بودجه هدپی هاتا قد کرن او ده هدپی چه آخول سر پیان بگره جکو داره پاره وان به تمام شکو گومان هنه جکو داره تی نه بودجه نمهمه يعني بودجه جبوی هدپی چه نمهمه يعني بودجه جبوی هدپی زده نمهمه جبرکو هدپی يعني وك بارتيك ام بيجن كردواري وهن دوستين وا بهبرد ماشينن ابا نزيك 3 ساله سال 1991 وفرفه شاب دب دتب ودبپ gelek partinin dehap gelek parti berena hatına girtin jwe miratete yani ev mirate ki gelek bingehin gelek xurt serve mirate hatiye ava kirin jberwe ki eğer goveri girtin jin ne müşkile jbu kurda و dost kurda xweste ki kurda gelek meşruna makul ravane eğer go bütçe hebe para hebben başa breve ve heri eğer go para tine beji ve disa kurd da xaze xo binin zaman müşkiletine هجای مسعود دناوا ویم جاره دا تشتکیدن جیده بحث کرن ممکنه لسر پیشکش کرن اسکالا گلینامه و بالگیان لدیجی هدپی نه تا گرتن داویا داویش برکو بلکه ترکیه جینا خازه او قاصروی خول برجواکان اف دولتی راج بکه و دموکراسی بینی تا آستا صفره مسئله آزاد کرنا صلاح الدین دمیرتاش آنهاش بگرمی دروجه ویدایا برای هوا گلو چما اردوغان آماده نینا دمیرتاش بهت آزاد کرن سدمین لپیش ریگرتنا بریاره که وها آزاد کرنا وی چنه گلو بله yani ve gotine xoş got rastı Türkiye velatek gora partiyen siyasi tebin afkirin nav devleti de hatta naha 1961 hatta iro 24-25 partiyen siyasi hatına girtin mıkabın yani sicili Türkiye hem velatiyen hem bejin nav devleti de ne başa ne münasire yadı Doğan Brez Demirtaş Brez Erdoğan veke ku رقیبه گله که خورد لهمبری خود بینش برویه که یعنی ولی 2015 و که کو رقیبه گله که خورد لهمبری خود بینش برویه که مخابن برز دمرتاش هاته گرتن چند جاره یعنی اف دوسیا همو تفده چون دی جاره دادگاه مافی مروانی اوروپا هم دایره 7 حاکمه هم 17 حاکمه Hakimi mazın biryardan gotun girtina Brez Demirtaş ne hukukiye siyasiye. Çuma nayberdan jberku Brez Erdoğan da tırsı eğer go Brez Demirtaş veri berdan bu bela serivi ez veli beşim. Yani jberku naxwazı hükümeti ve iktidarış dest heri jberku çandeci Brez Demirtaş nayberdan. گرتنا هدف زیندان کرنا صلاح الدین دمیرتاش ببردوامی د زیندان دا عثمان کاوالا بهمان او دناوا وی روجوی دا و قیران دارای ترکیه بر به هلبجارتنان و دچیتن برای هوا اف هلبجارتن د دیسا د برجواندیا د حالات دابن یان ممکنه او اپوزیسیون یا کو صلاح الدین دمیرتاش جرات بجا ام دیرو که بگهران براستی جدی بگهران بله براستی yani دوی روشلاتا ناوین ده هن گوهرتنن دموکراتیک امبیجن روجاوای دنیای چاوابن او دنیا چاوا تجربه شخوره کرنه چه عاقل شخوره استاندنه دوی روشلاتا ناوینجی ولات روشلاتا ناوینجی و تجربه روجاوای دنیای شخوره عاقل بگیرن وکچه نمونه partiyen siyasi gelek mühimin حق کمنتوان gelek mühimin حق
اویدن باوری کو جدا مثلا نوکه هر کسی هی دوی در حق وادا مافی و پاراستنجی ورب جهجه کرن جبروی چنده اجی دوی باوری دمه یعنی بریز دمرتاش نه روزانه ام بیجن نه چند روزه که چند ساله کلید نره ایرو جگلک مروفن پیشکتی را هن نامه شاندن بریز دمرتاش گوت نخوازن sadece هلبجارتن لیبنرن ام خوازن 100 سال بوری 1923 ده سال پیشمه 2023 100 سال بوری 100 سال پیشمه ام خوازن کماری دموکراتیک بکن یعنی چاوا مافی کرده مافی علویه اگر گو ورن داین و جمهوریت و دموکراتیک ببه داکو مثلا پرسکری صلاح الدین دمیرتاش وید بیجا داخوازن علویان ورن جه کرن تمام صلاح الدین دمیرتاش وید بیجا لسر بورینا 100 سالان لسر دامزراندنا کمارا ترکیه هر وها در بازبونا 100 سالان 2023 لسر کفتنامه سایکس پیکو کو اردوغان بخوشی لبندا و ساله دبیجیتن گرکه يعني اف سنورين كو بيشي 100 سالان هاتنا دانان بهنا گوهرتن جبر كو افري كفتنامه تنج بو 100 سالان بويا ديسا تشافي خبردا سوريا و عراق بشك جي كردستان جي دناف دا برايي هو اف بيكانا گلو دبي سردمه دا يعني گوتنك بیسمارک 1871 ده وقتی گو بیسمارک آوکار آلمانیا وی وقتی گوتنه که گله که خوش بجید بجی بشور هون کارن هر تشتی بکن لی هون نکارن سر رونن براستی جی یعنی کوتکی داکتنا سوری ام بجین داکتن گلک درندی مناسب نابین نلگور منطقه شو ناوی برنا چند دقیقه که میگوت یعنی دوی ولاتن روشلاتا ناوین شخوره هن عاقل روجاوای دنیای بگیرن مثلا یکی تی اوروپا چاوهاتیه آوا کرن منفعتی واچنه انگلیزیت بجنه وین وین یعنی بلا اوجی قزنج بکن امجی قزنج بکن یعنی روشلاتا ناوین ده مثلا عرب جی قزنج بکن ترک جی کرد جی فارس جی همو تفده قزنج بکن جبروی که جی مجی که گله که گوهرته yani mecburun meci xwe biguherin veke berena 200 salî 300 salî kotekî şûr kuştin û bilêdan ew naçe çareser kirin ez dîsa dibêjim dubare sêbare divê welatên roşilata navîn ji rojavayê dinyayê ji yekîtiya Ewropa ji Amerîka ji xwe re aqil bigirin û bikaribin 100 sala pêşiya xwe 100 salê xwe 200 salê xwe nûka ava bikin ev tiştek gelek mühim e هجا مسعود اوزر پارێزەر ji Enqereyê digelmibû lê ser dûseya girtina HDP